Bakunzi b'Ingenzi TV mwongeye kwirirwa ndabasuhuje cyane mbifuriza ibihe byiza. Tugiye kubabwira ko umupira w'amaguru Itanga Ishaka Blaise yareze ikipe ya AS Kigali. Itanga Ishaka Blaise wakiniye AS Kigali yamaze kuyirega mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa asaba ko yishyurwa imishahara ye atahembwe ingana na miliyoni 2.4. Itanga Ishaka ukina mu kibuga hagati yageze muri AS Kigali mu mwaka w'imikino wa 2023-2024 ubwo yari avuye muri APR FC yari yananiwe kumubonera umwanya wo gukina igahitamo kumutiza. Mu ibaruwa yageneye Ferwafa yavuze ko yanditse asaba ko bitewe nuko AS Kigali ari umunyamuryango wayo yamufasha ikamwishyuriza amafaranga ye yakoreye mu mwaka w'imikino wa 2023-2024. Avuga ko aya mafaranga angana n'imishahara y'amezi 4 ingana na miliyoni 2.400. Umwaka ushize w'imikino ntabwo wagenze neza kuri AS Kigali muri rusange kuko yari ihanganye n'ibibazo bikomeye by'ubuyobozi ndetse n'amikoro byayikozeho bigatuma itandukana na bamwe ibafitiye amadini. Itanga Ishaka Blaise wahagaritse gukina mu mwaka ushize uyu yahawe akazi ko gutoza APR Women Football Club ikina shampiyona y'ikiciro cya mbere mu bagore mu Rwanda. Naho tukiri kandi umupira w'amaguru mu bivugwa hanze y'u Rwanda nuko Vinicius Junior agiye kugura ikipe muri Portugal. Rutahizamu wa Real Madrid n'ikipe y'igihugu ya Brazil Vinicius Junior ari mu biganiro byo kuba yagira ikipe ye mu mupira w'amaguru abinyujije ku kugura FC Alverca yo muri Portugal. Vinicius n'umwe mu bakinnyi beza mu mupira w'amaguru bariho ubu dore ko mu mpera z'umwaka ushize ari we wegukanye igihembo cy'umukinnyi mwiza wa FIFA. Usibye kwegukana ibihembo no gufasha ikipe yo gutwara ibikombe ari mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi muri ruhago ndetse no kubona andi mu bikorwa bijyana nayo. Ibitangazamakuru byo muri Portugal byanditse ko uyu mukinnyi yifuza kujya mu cyiciro cya kabiri muri iki gihugu akagura FC Alverca imazemo umwaka umwe akayitangaho miliyoni 10.25 by'amadolari ya Amerika. Iyi ni Ingenzi TV mbibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Vinicius yabaye umukinnyi wa karindwi winjiza agatubutse muri 2024 nkuko bigaragazwa na Forbes. Nibura mu mwaka ashobora gukorera miliyoni 55 z'amadolari ya Amerika harimo miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika y'imishahara n'ibindi ikipe imugenera na miliyoni 15 z'amadolari ya Amerika ziva mu kwamamaza societe nka Nike, Catorade, Pepsi, Unilever na Sony. Kugura ikipe bizamworohera kuko muri 2021 yaguze ikigo gishinzwe kureberera inyungu z'abakinnyi cya Papa Media House SL. Iyi ni Ingenzi TV.